Bahaye ikaze muri kino kiganiro. Ku munsi w'ejo itariki 5 za kuno kwezi kwa kabiri uyu mwaka w'2026, Donald Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bicishije ku rubuga rwe rwa Truth Social, yafashe video y'ubwenge karemano cyangwa se AI ifite amasegonda 59 ayishyira hanze hagaragaramo ishusho y'uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama n'umudamu wiwe bagaragara ari nk'ingagi. Ni video yavugishije abantu benshi cyane, benshi bayifata nka racisme cyangwa se ivangura. Hari abasenateri ndetse n'abagavana benshi bamaganiye kure cyane igikorwa cyakozwe na Donald Trump. Ati ibi bintu ntabwo byari bikwiriye nk'umuyobozi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika gushira video hanze nk'iyi ngiyi, dore ko iyi video igiye hanze tukiri mu kwezi kwitiriwe The Black History Month cyangwa se ukwezi kw'amateka y'abirabura. Iyi video benshi bayivuzeho amagambo atandukanye, ni nayo kuri haye vuga muri kino gitondo. Iyi video kandi isohotse mu ruhererekane rw'amavideo yasohowe na Donald Trump agaragaza yuko hibwa amatora mu mwaka w'2020. Iyi video yari irimo indirimbo yitwa The Lion Sleeps Tonight. Ese ubundi kuki Donald Trump yashyize na video hanze? Kuki yakoresheje amashusho ya Barack Obama n'umudamu wiwe? Ibi bisobanuye iki? Bivuze iki? Bigamije iki? Ese ubundi Donald Trump koko yaba ari umurasiste?